Ikereka-inĩ ria njorua cia mathako, ndurumeni itu ikamurika muthaki wa tene wa timu ya bũrũri ya Nyarari Harambee Starlets Rosemary Aluoch, na ũrĩa nĩ ũmwe wa njorua iria itatũgĩrĩtio na kũiyũkio na njĩra ĩgwete thengia ya ũgarũrũku ũrĩa arehete thĩinĩ wa mũbira wa icagi-inĩ. Tugacemania na Rosemary ari meharĩrĩria-inĩ make, hihi akigeria kuhe mwĩhoko mbeũ njĩthĩ kuma gĩcagi kĩa Dandora na arĩ kwĩyeherania na arĩa marikĩte ndia-inĩ ndiku cia ndawa cia kũrebia. Rosemary ũrĩa niwe mwanjĩrĩria wa gĩkundi kĩa Dandre agatũtarĩria kĩambĩrĩria na muoroto wa gĩkundi gĩkĩ. Boli imenijenga since utotoni na ofisi yangu ni kiwanja, sina kazi ingine. Kazi ingine ni give back to community, ambapo nimetengeneza organization inajiita Dadrek organization. Hao watu wote unaona hapa ni wa Dadrek na wengine hapa from the dam side. Bado ina give skills through wa mama wa dam side. Juwezi saidia mtoto wa dam side na mamake umwache huko kwa dam side, mama atamrudisha huko. Juu tunawa rehabilitate, tunawapeleka shule na mamake unamwacha pale. Sasa tuliamua tutengeneza vocational center hapa ndani tuelimishe na life skill ya dressing na tailoring. Aluoch ũrĩa oĩkaine na rĩtwa rĩngĩ ta Maradona akoretwo agĩkuruhania na mũbira wa airĩtu gũkũ bũrũri-inĩ, kuona ihinda-inĩ rĩmwe anathakĩra timu ya bũrũri ya Harambee Starlets ta goalkeeper, mweke ũrĩa oigĩte nĩguo wonanirie kĩheo gĩake. Nimekuwa Starlets since 1994, senior team na junior team mpaka 2014 nikipeperesha hiyo flag ya goalkeeping. Hakuna mtu alikuwa ananyang'anya hiyo namba, nilikuwa naeka wase bench. Sasa federation iliona nimecheza sana na nikakuwa machua, wakaona nimewasaidia sana, wakanipromote, nikakuwa goalkeeper trainer, nikakuwa team manager, nikakuwa kit manager, hata sasa niko kit manager Harambee Starlets. Thengia gũkorwo na ũhotani gĩkundi-inĩ gĩkĩ, Rosemary arĩ na matanya ma gũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Vision yangu ilikuwa nikuwa na academy yangu. Juu mimi nacheza ball. Si ati nikishacheza nimezoeka career yangu iende hivyo. Nilikuwa nataka at least hata kama nimezoeka niwache kitu kwa ground, ambapo ni hao watu hii unaona hapa. Kuma metha ya mathako tukamwendithĩria kahinda kega mwaka ũkĩte. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo mwĩhaki wa Ndogo.